Swaka Chauke Channel i channel leyi taka wena yi ku tisela swa xiyimo xa le henhla. Swaka Chauke Channel yi ku navetisela mabindzu kumbe ku promota, yi fambisana kahle na Creative Media Solution lava ku tiselaka graphic design ya xiyimo xa le henhla. Vuxokoxoko tihlanganisi na vona eka nomboro leyi landzelaka 071 752 2624. Kasi loko lava ku tihlanganisa na Swaka Chauke Channel va kumeka eka nomboro leyi landzelaka 076 324 9926 eka Facebook Swaka Chauke. Benny Mayengani ko ba ku mi nga si Benny Mayengani Benny Mayengani kona swo boha xitandati xexo ni ri Benny Mayengani va kona. I've already done that. Mala mi ka mi vulavulela na a ni ri ta va hi twa album yintshwa mi rhanga phanda da va ku Mr Post ke loyi a twaka nga ku na loyi a xotaka a n'wi tatisi a na problem naswona decision ni teka leti ni ti lavaka toho ni endla business my own way. Loko ku ri ku na loyi a twaka nga ku xota munhu wo karhi wa pfumeleriwa i n'wi tatisa na wehe i n'wi faka kumbe i ndla wehe gigi i faka loyi lava ta faka ni faka loyi ni lava ku ta faka hi nkarhi wa mina. You cannot tell me what I must do. You cannot dictate to me ku ri ni ndla na yini ni ndla leswi ni lavaka swona. Ti-agreements ta mina a tinqambi hi leti ti tivana na mina ri wexe wexa wena ku ta ta badla minyuku leyi tisa minyuku ta cinacina va kahle leswi twa ku mina xa mina ku provide service ya best ni security i va kota ku va kahle. Wehe ntirho wa wehe tisa minyuku na ku na discipline ntsena no lava minyuku na discipline ntsena. Hello. Hello. Aye. Hi. Mile ka malamlela. Hello. Hello, bota masuku. Hey. Mile ka malamlela. Yeah. Oh, no kola ka malamlela la Mr Price. Vanhu humesele laha handle anda mfone vo mhani veri ni yivini for sure ni teki mistake. Veri ni yivini for sure ni teki mistake. Come Mr. Price. Mm. Ndimtini. Okay, no